wesulu siyavumelana muhlelo Jehova siyavumelana akekho ofana naye simile nje imisebenzi yakhe siphila nje imisebenzi yakhe sihamba nje imisebenzi yakhe igama lakho liyakufakazela umafunga ngajiki igama lakho liyakufakazela ubani ofana naye muhle uJehova ungubaba wethu yena impela akalala ngosela akavumi nabantwana bakhe ngimbolile unjalo igama lakho libonga ezulwini libongwa nasemhlabeni bayede ungubayede ungubayede wena wesulu yasabela Give the Lord a big shout of praise. There's nobody else like our God. There's nobody else like our God. Bayete kuwe, bayete wena, lo umafunga ngajiki, hey, lo umabizwa sabela, ubaba wami nami impela. Nangwezwitsi tokondani wasinatirita katao ritembabone samueli babanari nemisiyote bamunei wamu chi Nangwezwitsi tokondani wasinatirita katao riture nabone samueli baba nari nebisiyote ebamunei wamu si Alva
Everybody in the house, we say, Porori Jesu, udorivo Porori Jesu, udorivo Porori Jesu, udorivo Porori Jesu, di Porora Rote. Yes, he will fight for us. I want to hear the church sing now. Pastor Isaac said,
wena wetu, wena wetu, somanda nini na nini. Ungumdali wesu umdaba wena wetu soma wena wetu somanda uyababa seka wena wetu somanda soma wena wetu uyababa seka wena
batho bote sanibonani dumelang hallelujah ameni viva comrades viva amandla yeah today we could celebrate and ndikazohotopfi bo ashifa shava vave vone vonodochimbidza uri hai zviyede direction inene ile ya celebration so ndiko humbela uri na approach ine ra ḓo i shumisa roṱhe ive ne ya uri ri khou ḓo celebrate huve na energy hele yo sumbedza uri ro ḓa kha celebration ndo briefa na the guys ba sound uri ba make sure zori sound i hone namusi arali rine ri khou yongo thoma dzi chorus kha u thomiwe chorus dzine dzavha dzi khou tshimbilelana na mafhungo a celebration ri tshi khou ḓo u celebrate the life ke zwo to ṅwaliwa no ṅwaliwa hafhanoni so are we committing that's the direction ine ra ḓo i dzhia okay thank you ndi nṋe Ashifa Shaba best friend ya Stanley nda fhedzisela ndo adoptiwa in this family but I started as best friend ya the younger brother so somehow Stanley took over and I'm now the best friend to the older brother not the younger man Azwindini so yeah and I think he understands we explained it to him I am too much for him so rather I'm handled by the brother older brother so yeah welcome everyone re a zwiḓivha uri huna vhathu vho travelaho bva kule vhaṅwe vha bva tsini thank you for making it to this celebration it is the first time we are meeting since like meeting as a large number in Rabakayo since the 14th of May and then the funeral was on the 17th of May 14th of May ndi ḓuvha ḽe vha ri sia ngalo so we are going to celebrate because the situation then nga dzi issue that the regulations we couldn't meet nga a big number like this so today let us make sure that we maximize kamapungo celebration ri ḓo humbela opening prayer by Mr. Mutsei muthu wa Khae vabva va Zeerust ndi nga nḓila ine zwa vha serious ngayo uri hey celebration he finds himself in this situation totally tlhalosetsa gore yena ki yena mang u linka jwang lina I explained how I link to the situation so nabone abanoni vanobva hangeni Zeerust va ḓo ri fha mafhungo before vha tshi thoma mafhungo a thabelo ya u vula one li ri thome ka a song or a chorus ri khombela vhala vhathu vho no leader kerekeni vha mbo ḓi ri fha chorus yo no kono u ri roṱhe ri kono u dzhenelela kesho ya zwitonga vho no kona u ima vhoṱhe kha vha mbo ḓi tou ima thank you Tate Mutsei le ibona iri opening prayer sermon is re khopela hore
Hali Tomaka, this item, Linoya straight to. This is after telling us Uri, Lina Libe working more. Then let's bow our heads and not hey, verse 13, what hey. Lion. My name is Motse Mutwagai. I'm from a village in Zirast. We are bordering Botswana. The village name is Dinokana. I'm very fortunate to be the uncle, Ramukholo, to this young man here, who happens to be Stanley's son. And through that, we have built a good bond, built on love, respect, warmth, and all good things that comes with being a brother. And I think through that, we've realized that we can become family without a number of governance rules that tends to govern structures that we end up finding ourselves in. I think on that note, can we bow our heads? Let's invite God into the session. Dear God, we invite you into the session to guide us, be with the MC, be with the family, be with everyone who has traveled from far. Most importantly, be with us as we celebrate the life of our mother. Guide our mouths, guide our hearts. Whatever we do here must be based on love, laughter, happiness. Continue to bless the family. Continue to bless everything that we'll be doing and touching today. We therefore call you upon this gathering to be with us. And amen. Of Judah, we worship you, Lion of Judah. You are holy. Can we sing together? Lion of Judah. We worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah, Thank you. Now, we bless your name and we worship you, Lord. Lion of Judah. You are holy. Mamuranda wanazoro. you can't just Mamuri andina kucha. Mama babira enu. This is like technology. Taka chengetetwa. Mamuranda. He will be telling us what to search for and the pin code. Rekoribu amma. Thank you, Program Director. Ndimacheloni. Good morning. Remore. Sanbonani. My item here is to welcome you. So before I welcome you, we are here to celebrate the life of Makhadzi. So let us dance. Let's change the mood. We are not in a funeral. So ngange urikombera muzika nyana rithome richine nyana so that I can welcome you. Rodera zvezvo tiri. Yes. We need to dance. Here is the floor. Please. Eva,
thoma tshipiḓa tshanga ndi tsha u ṱanganedza. Everybody is welcome in this celebration. Amongst ourselves hapa huna vho makhulu vhane vha vha vho maseve, the in-laws. All our in-laws, you are more than welcome. Vhukati hashu ri na vhakomana na vharathu, vhazwala, vhabebi, vhokotsi munene, vhana, namusi is a celebration day. We are here to celebrate the life of our aunt. We welcome you with all our hearts. We welcome you with open hands. Let us enjoy and be glad in it. They say that coming together is just the beginning. So as we have come together here, we are starting. And staying together is a progress. As the day will be unfolding, it will be a progress. And working together will be a success. So it means as we are working together here, at the end of this day must be successful. Ndichikori mungwe na mungwe kari takale, kari dipine. Arali una chitu chine bakochitoda. If there is something that is missing, I'm the director uone apalani. If you want to open the municipality statement, if you want to open your bill, or if you want to open your account, there are restrooms out there. So outside there, there will be two, you will see two pictures there. Another one will be having 2 legs. Once you see the 2 legs, is for the male. And then once you see 1 leg, is for the female. So you can go there and open your phone there, you open your everything there, you cry there, you open your tears, then you come and join us. Program director, you are program. Come and direct the program. Thank you so much. I thank you. I am having a problem and na problem ya uri huna zitafula dzine when we are up roima nga milenzhe riko celebrate there are tables dzine adziko ima bo Calvin ngangeni hu Kali huko ite nina huna something that we need to resolve. Okay, you have been welcomed. So ndikombero ritusane kama pungo richitamba dzinyimbo rime vanokono ima. Let's all rise, those who are able to stand and do the right thing. We are going to try it now with a song that I have coordinated here. Can we get in the right gear? Change our gear to the correct gear. Please, action. Yeah, and please, full volume. We paid you, so please make sure we get value. DJ, please resolve that issue. So please, let us work together. Karishumisane. Arishumeng moho together. Yeah. This go slow, it won't work. Yeah, and then. Gents. Okay. From yeah, they will sort it out, and when they are ready, we'll then allow them to play that song for us. From the church, Apostolic Faith Mission, yeah, South Africa, Upper Block F, Rekomberabo Mrs. Nema Nashi. Yeah, aba muthu bochira na makuri like fole togetherness, prayer warriors. Aba bathu bayarabela. So raruko humbelo ribade badoamba na rine guri baba bo farana hani hange ikerekeni and yeah nazo zozine bangaba ba khori pa zone ri tshero lindela abanoni ba sound ba tshilugisa ra khombela uri bambo dida phanda ri mbo dita Toma chorus ine ya doba disangeno panda. Action. Hello. Recombra ruimbo.
ende ho bva luimbo nga hafha nda ndi khou humbula uri ri ḓe side heyi ya ngafha. Ya yeah, I like it. Nduri muthu anga pesero jiwa nanga Holy Spirit hapa petu man. Mahindra makhandra ndaba khandrura ndaba khandra kakara. Hey! Hallelujah. 16. Rodi bua bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Ndiavaresha vote matavelo a ḓuvha ḽa ṋamusi dzinani ḽa mutshidzi wanga Yesu Kristo. Amen. Nṋe ndo takala ngauri ndo ḓo imela tshivhidzo, ndo imela ḽisole muvhusoni wa Mudzimu. Hava mukegulu vhane nda khou ḓo amba ngavho ndo tshila navho mutshimbidza mushumo wa amba ndi zwone ro tshila roṱhe. Ndo imela Apostolic Faith Mission Thohoyandou Assembly. Musi rine roba ri fhasi ha maḓa bodi makwarela fhasi ha munna wa vhane mukala vhoragimane muya wavho wedzele nga mulalo. Ho ḓo swika tshifhinga tshe ra pfhi rine ri khou vulelwa yashu branch fhano Thohoyandou. Amen. Ra vhuya ra ḓa ra kereka Tshiluvhi, u bva Tshiluvhi ra kona u wana tshitentsi tshine na ṋamusi ri kha ḓi kereka hone. Vhomme havhanoni mukegulu vho Luvengo vho vha muraḓo washu. Ra tshila roṱhe. Mashudu mavhuya ro vha ri kha buloko nthihi ye sele dzi tshi thomiwa ra wela kha sele nthihi ya block P. Amen. Hava muthu vha muthu o ḓikumedzelaho mudzimuni. Vha we a ita hezwiḽa zwo pfhi funa murena mudzimu wau nga mbilu yau yoṱhe na nga muya wau na nga maanḓa au oṱhe. Vho vha vha sa lovi vha sa fhidzi dzithabelo dze ra vha ri tshi vha nazo. Tshihulwane tshiṅwe mukegulu vho ri vha tshi ḓikumedzela a vho ngo ḓikumedzela vhone fhedzi na vhana vhavho vho ḓa navho mudzimuni. Havha vho Stanley na vho Azwindini na vho Ṱali na vho Fulufhelo na vho Murendeni vho vha vhaswa hangei kerekeni tshivhidzoni tshine ndi khou tshi imelela. Ndi nga ri vho Stanley vho vha vhone vhaswa vho thomaho nga ri na bende hangei kerekeni vhe vha vha vhone vhe ra vha ro fulufhela uri ri tshi ya kerekeni ndi vhone vhe vha amen vha tshi kwea dzi instrument dza bende vha vhone vho no ri lidzela hava. Zwa sumbedza uri mukegulu vho vha vho dzhena nḓuni ya mudzimu vha ri muṱa wanga u sali murahu. Vha ita zwiḽa zwe Joshua amba uri anga vha nṋe na vha muṱa wanga ri ḓo shumela Yehova. Na ngoho vho mushumela. Hava mukegulu vho vha vha dedicated. Vho vha naho vho vha vha tshi shuma vha tshaisa dzithabelo dzashu dza vhafumakadzi dzo vha dzi tshi thoma nga vho ma5. Vho vha vha tshi rubva mushumoni vha ḓivha vha tshi khou ḓa thabeloni ya vhafumakadzi. Dzi home seleni vho vha vha sa fhidzi. Vho vha vha tshi shumela murena nga zwoṱhe zwavho. Ndi tshi ri nga zwoṱhe zwavho a u shumeli murena nga tshithihi na
zwiṅwe zvinopfi mitendelo na mini na zwoṱhe wa vha u sa iti munḓuni ya Yehova. Vhomme Luvengo vho vha vho ḓidedicata nga zwoṱhe tshifhinga tshavho na zwoṱhe zwe murena vha tshi vha tonda ngazwo. Musi ri hafha kha sele heinoni ri henefha kha tshivhidzo tshetshi tsha Faith Mission, ho vha hu tshi ri hu tshi swika tshifhinga tsha musi vhasidzana vhane vha tea u ṱuwa vhone vho malwa vha khou tea u ṱuwa ha vha na dzi shawa, havha vho vha vha tshi vheiwa kha tshipiḓa tsha u amba nga budget. Amen. Uri mufumakadzana hoyo no khou ṱuwa a ḓivhe uri masheleni uyo a langisa hani phanḓa na muthu wawe. Amen. Yo vha vhu vhuṱali vhuṅwe vha tshi kona u vhu amba honovho vha na nḓivho ya zwenezwo. Vhomme Luvengo vho shumela Mudzimu naho musi tshifhinga tsha musi vha tshi vho vhaisala tsho swika havha mukegulu vho vha tshi vha hone kerekeni. Vho vha vhu tshi ḓo vha vhona vha tshi takuwa vha ya phanḓa musi zwi sa tu to konḓa lwe zwa swika uri vha to dzula hayani vha ḓo ya phanḓa vha rabeleliwa. Sonda ino tevhela u ḓo ḓi dovha vha vhona vha hone kerekeni. U swikelela tshifhinga tsha musi zwi tshi konḓa tshoṱhe vha vhala vhakegulu vhe vha tshi tou daleliwa mahayani vha ya vha ḽiswa na zwilalelo vha itelwa thabelo nga muḓinḓa wa Mudzimu tshiimoni tsha Kristo vhafunzi. Vho Luvengo vho vha dedicated u swika Mudzimu a tshi vha elelwa. Zwa sumbedza uri vho vha vho ima kha hoḽa muano wa uri anga vha nṋe na vha muṱa wanga ri ḓo shumela Yehova. Vho awedzwa vha eḓela Khophetshidele vha tshi kha ḓi vha muraḓo wa AFM Thohoyandou Assembly a fulufhedzeaho u swikelela vha tshi yo awedzwa. Nga u ralo havha mukegulu vho shumela Mudzimu vho ita muano we vha wana uri ndi khou ṱutshela shango ndi khou nambatela tshipambano na ngoho vha tshi hwala vha mutevhela Kristo u swika Kristo a tshi vha awedza vha eḓela Khophetshidele. Nga haya mafhungo maipfinyana ndi ri muya wavho u weḓele nga mulalo ri khou pembela vhutshilo ha ḽiswole muvhusoni wa Mudzimu. Amen. Re kgopela bazalwane ba ko Northwest ba tle le bona re ba bone hore ko Northwest le a gono le a jive mo pele na mo pulpit na ba phano venda batho bono kona izwa zo tshina hapa phanḓa ndi khou vha humbela please kha u denya na bo ma 5-6 yeah kezwa hallelujah. Re khou livhuwa bomme hapo zwino. Zona kani na
azone kani. So mafhungo kheya hafha fhethu ho ḓa vhathu vho no bva kule nga maanḓa man. A ri vhone zwori ri vha ṱanganedze azone. Hu pfi hu na vhathu vho no bva Queenstown, ndi Eastern Cape. Eastern Cape ni khona na? Ni khona na? Aba tu bafuka dzi toll gate I think in 19 or 22. Aba batho ba ko fa kule nga maanḓa ka maanḓa. You are welcome. Yeah. Hava na vhathu vho no bva Free State. Harry Smith. Kha ri vha rwele zwanḓa Nicola li khona na? Ndi avala vhathu vhangeni havo mupheme vhathu vha khou zumbula zwiḽa zwa kha TV. Bo mupheme ndi vhonane vha vhathu ava. Mupheme banna. Hele manyeu dikgomo. Hava na vhathu vha Northwest hava la raro no amba ngavo mara a ri to vha ṱanganedza vhoṱhe. Bukoni Bophirima le khona na? Na rine vhane zwino hu na vhathu vhe nda vha sia before ndi tshi vhidza Limpopo hu na iṅwe province bakhona ne KZN bakhona la ngempela ke ba hone bono bva hangeni Nkandla ari ba tanganetse ba Nkandla siyabonga siyanamkela Limpopo Venda ni hone na? Limpopo Venda ni hone na? You are numbered. Rodaro vafira ba batho. Maria, ndi baeni bashu ro ba tanganedza ka maanḓa. So what Mama was saying in brief, she was saying that Mama was a very committed church member, and she made sure that the whole family yabo joins in hangeni at the church. And hoba huna mapungo at this verse ine abore ndiyo ni yaiko motivator the approach that she was using. Joshua 24 verse 15. But as for me and my family, we will serve the Lord. Amen. So Stanley over Achitamba was in the band, ya church band. Achikotamba guitar ya bass. Ela inofi bass guitar. Dun 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 dun. Which go towards the nyimbo zezilokufi hey hallelujah hosanna dun 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 dun. Ndi abala muna abo Stanley maboto make sure zori he joins the band. Karito murwela zwanḓa ula muna. And the fact that Mama would also take time off from hospital, like back then, not now, but whenever she was in the hospital, maybe for 2-3 weeks, but the weekend, she will be allowed to go home so she can go to where? Church. That is how dedicated she was. And lastly, she was confirming to us, Mama is in the VIP section of heaven. Yeah. That is what she said. Concluding. That one she confirmed. We thank you. Right. A friend, colleague, Miss Gloria Muruge, but they were to say they work together. Rikadibaka Venda Government Finance Department under Kosikuru PR Mpepu. Our batu baba koshuma at a very high level. Yeah. So over and over.
khou pfa ndo takala badi ṋamusi nga ḓuvha heḽi ḽe nda vha ndo vha ndi songo ḽi lavhelela nga murahu ha musi fulufhelo no mpfonela uri ndi khou vha invite kha u tibula tombo ḽa mihasho. Nda pfa zwi zwa vhuṱhogwa uri ngoho ndi fanela u vha hone, havha muthu ndo tshilesa na vho tshifhinga tshilapfu. Nṋe ndi pfi lindelani hezwi zwa vho Glory hezwi ndi sokou pfa nga ndi dzina ḽo humbela tie kha mavhuru. Ndi pfi lindelani nga dzina ḽanga nga tshifani ndi pfi Muruge, ndi wanala ni phaphindula. Ro shuma roṱhe na havha mufu mukomana wanga we ra vha ri tshi vhidza na uri mungana, naho nṋe ndo vha ndi tshi zwi dzhia uri vha mme vha mukomana vha ṱhama nga hetsho tshifhinga. Ndi vhone muthu vhe vha nṱanganedza kha ofisi ye nda tholwa khayo nda wana vha khayo, ye ya vha i section ya dzi typist nga hetsho tshifhinga, yo vha i ofisi ya dzi typist. Ho vha uri riṋe dzi typist madendele ya muhasho wa finance, ngori ho vha tshone tshifhinga tsha uri typist i yone i tshi khou ṱoḓiwa nga hetsho tshifhinga. Nṋe ndi tshi ṱanganedzwa nga havha muhulwane hafha nga ngomu ofisini, ndo wana uri thongo xela vho vha tshi ndzhia sa ṅwana, ndi tshi tou pfa unga ndi khou tou kuvhatedzwa gwakani tshifhinga tshoṱhe, vha tshi khou tenda ndi tshi vha tsini navho tshifhinga tshoṱhe. Mara zwithu zwine nda khou ṱoḓa u amba zwone ṋamusi hafha, vho mme hafha vho tsiriwaho zwino hafha, vho amba tshiṅwe tshipiḓa tsha uri vha vho fara tshipiḓa tsha budget havha ḽa mufumakadzi nga hetshiḽa tshifhinga. Vha vha tshi kona u sumbedza muthu nḓila ya uri hezwi zwi tou rali tanu rali. Ndi nga ḓa na hetsho tshipiḓa nga heyi nḓila. Nṋe vho vha vha tshi mbudza uri iwe hezwi vhathu vha tshi khou ya ḽantshini iwe u songo bva, nṋe na iwe kha ri sale. Ri salela mini mukomana wanga? Thi wo bva na tshikafuthini ri ḓo ḽa tshau. Wa zwi ḓivha zwo ri nṋe ri dzula lokhishini, ndi nḓalani hafha huna zwine ra khou ḽa. Iwe wo bva a u ngo bika muroho ṋamusi? Nda ri ndo bika bovhola. Ri ḓo ḽa zwezwo. Hu ḓo rumiwa muṅwe a vhuya na tshikotikoti tsha Coca-Cola ra shelela na ranwa tshone nga ndi wash down. Hezwi ro no fhedza hezwo nga maḓuvha, iwe Gloria, iwe u renga tshienda tshi no ḓura, tshetsho tshienda tsha 300 tsha mukumba. Vhone vha khou amba hezwo, vha vha khou ambara thaputhapu heiḽa ine wa tou pata nga gunwe. Nda ri nṋe ndi khou shavha uri ndi ḓo renga tshienda lunzhi kha ṅwaha. Vhone vha ḓo renga zwinzhi, nṋe ndo renga tshithihi kha ṅwaha. Vha ri u a penga iwe, ra sea. Vho Gladys vha vha tshi mbudza uri iwe Gloria, uri ri aluse vhana vhashu sa izwi ri dzi single mother, wa ḓivha zwo ri khou funa ita mini? Ndi ḓo u funḓedza, ḓo vhona zwo ri ḓo itani zwezwino. Nṋe ndo mangala ḽiṅwe ḓuvha, hu na vhaṅwe muhulwane vhe ra vha ri tshi shuma navho vha tshi pfi vho Muronga nga hafha Thohoyandou. Vha khou dzhena hayani muḓini wanga, ri khou dzula mikhukhuni roṱhe. Vha khou dzhena muḓini wanga vha paka goloi hafhaḽa nṱha, hu na dzi foundation hu khou thoma u shumiwa. Vha tshi paka iḽa goloi hafhaḽa nṱha vha khou tsa na bakete. Heḽia bakete ḽo panga mugayo nga ngomu, nga nṱha ha mugayo ho tomiwa makumba. Haḽa makumba a khou ḽiwa nga vhana vha Glory hangei, muḓi hu khou fhaṱiwa hu khou iwa phanḓa, ḽi khou tsha ḽi tshi kovhela. Nṋe vho ḽiṅwe ḓuvha ndi vhidzelela nda ri a vha vhudze Muronga a ḓe. Muronga a tshi ḓa hangei ngori nṋe ndi dzula Stensini hu na mavhele na phuri, ndi ḓo ṱusa vhukhupfu ha mavhele nda dzhia tshekase nda panga mukusule nga ngomu. Zwi khou tsa Thohoyandou vhana vha khou yo ḽa, vhutshilo vhu khou ya phanḓa. Ndi tshi amba hetsho tshipiḓa ndi a pfa tshi tshi ṋaṋa u khwaṱhisa uri muthu a songo ḓinyadza naho mufumakadzi a yeṱhe, u ya kona u ita zwihulu zwi no fhira zwa ane a si vheṱhe. Zwino nga hetsho tshifhinga vho vha tshi ri vha tshi dzhena afho ofisini nga matsheloni vha tshi khou dzhena, arali vha wana riṋe vhaṅwe ro no fhelela, vha vha tshi funesa uri nṱhani uri vha ri good morning everybody, vha vha tshi ṱoḓa vha ima muṋangoni vha thoma vha sea. Ra thoma mangala uri vha khou sea mini vha sathu dzula fhasi, vha ri vat se dikat. Vha vhone muṋe vha dovha vha fhindula vha ri dikat se miau miau. Ri ḓo sala ri khou sea ro dzula hanefhaḽa, vho ri mini vha khou ri takadza uri ri songo vha kwatela uri vhone vho lenga vho ḓa. Havha mufumakadzi nṋe vho mphaṱa nga maanḓa, ndi uri ra ro farana nga nḓila ine ro fhambanyiswa nga muvhuso honouḽa. Vha tshiya nahone vha ri sathu fhambanyiswa, vho thoma ngo pfuluwa kha finance vha transferelwa kha audit. Nṋe nda ḓisela hanefhaḽa kha finance, nda ṱuwa ra fhambana vha tshiya Polokwane na nṋe nda ya Polokwane. Ra vho wanana ri nga haningei futhi, ri tshi wanana nga hangei ine ra vha ri tshi vho tonga vhathu vhaswa vha sa ḓivhaniho, mara ngori ro vha ri tshi ḓivha hune ra bva hone. Ngoho a vho ngo tenda u sa vha tsini hanga, na nṋe tho ngo tenda u sa vha tsini havho. Ndo vha ndi tshi ri ndi tshi vhuya mushumoni ḓo pfa vha khou mpfonela vha tshi ri iwe na iwe wo dzula nga gai. Nda ri kha vha tshimbile nga tshiṱaraṱa tshifhio vha tsenga hafha vha ḓo mbona ndi ḓo ima getheni.
vha tshi swika hafhaḽani iwe ya wo bika vhuswa hangei nṋe ndi khou ṱoḓa u ṱuwa ndo ḽa u ntshelela maḓi bafuni ḓo vha ndi khou tamba ḓovha ndi khou to bambela ḓo vha shelela maḓi bafuni vha 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 khou tamba nṋe ndi khou bika ndi tshi fhedza ndi khou vhafha zwiḽiwa raḽa vhone vha dovha vha hwala zwiṅwe vhari u nga vhele na tshikhafuthini ndi ḓo vha vhela na tshikhafuthini vha ṱuwa natsho vha ya rumuni yavho vha ya hangeini ha vha uri vhutshilo hashu ho mbo ḓi thoma u fhelela hafho musi vha tshi vho ṱuwa vha si tsha dovha vha wanala ri tsini na tsini mara naho vhe fhano hayani ndo vha muthu we nda vha ndi tshi kona u vha tevhelela nda ḓa ndi tshi vha tsheka hanefha nda ndi tshi ḓa ndi tshi vha ṱolela hanefha u swika ndi si tsha vha wana uri vha gai ha vha wono vha mutakalo u si tsha tendelea uri vha vhe vha tsini hune nda nga vha vhona ndo livhuwa mutshimbidza mushumo ngani ya maipfi. Yeah, in short, where she spoke about budget, she was saying before VBS stuff, they have hit, Bonaba, they hit 6 million. Then the party at Coca-Cola, she was saying to keep the nerves down when you get to work, you drink Coca-Cola. Joking. No, honestly, what she was really emphasizing on is the issue, sharing is caring. They used to share food from home, make sure that they really share so they are like taking care of each other. So I think she was emphasizing a lot of that. And the fact that even beyond pension, she would come here and visit her. Really, she was just basically emphasizing on the issue of how Mama used to share Liena and vice versa. So yeah, that's the long and short of it. Any questions thus far? Una batho ba rena dzimbudziso? Not on this matter specifically, but nje in general. Any questions? All right. We're in a democracy. We must make sure we give you a chance. Representing the family, like a nice doof. I think those who do like song requests, I think we should take them as well. If you've got any ideas, please give them to me. I will come to your table. Just note them. We will give them to the guys. They are playing through YouTube, so we will get the songs that you are. Venda, we have technology. Oh, you thought we do not have a connection ya ukono jana na YouTube. Khadiliritsia bya. Ni starta kanjani kanje? So, yeah, ningarwa something. Hey! Abato derangeno. Yeah. Thank you. Yes, there is a race. I must win. I've got to win. Bo ishe bari tusenga hinoni item bo
ndiri ishe libuwani. Yeah. Ishe libuwani Poppy but bar tusenga ino ni item boy mela vamuta the family action. Realiwa program director ndi machero ni vhathu vothe arali hanga vana dzindwa hafha na musi wo mushumo sathu fela, it will be between me and the program director, because when I came here uvoto moleva uri ari khou ṱoḓa vho livhuwani vhone man, ri khou ṱoḓa vha mufumakadzi zwino zwino thi tsha ḓivha uri zwino iyo nndwa i ḓo lomelwa nga nnyi. But anyway, we are gathered here this morning to celebrate the life of a very important person. Mongwe o ṅwala kha group wari habe is not an ordinary person. So come see, let me first tell you who she is. Haba muthu, if I start, let me start from the fifth generation. I won't take long. Ore hapa mutani wa Gangasha, hobana a boy called Nature Fumba. Ndiye ni makulukuku wa Havabo Gladys. So after Nature Fumba, we had Rumada. But then Havavana Bo Stanley, Bo Furufero, Murendeni, and all of them. Bote, Baba Duhuru, Va Asuferi Simon, Baba Marabo, Anna Rambuani. So, I want to take you back to the family itself, because we are talking of a family which has got very big, very rich history. These are the people whose history is traced back to more than 2,500 years. You won't believe it, but you will today. This Varemba, ndi vhathu ve vava vakodzura Judea. So they stayed in Judea for quite a long time. Those of you who read the Bible, musi ila temple yo yapatiwa nga Salom ichifi yapkashiwa nga zikakatiwa za checho chipinga. So this is a small group. Bevari, let us take the Ark of the Covenant and run away with it, or isango kwashiwan. They said they can destroy everything but not the Ark of the Covenant. So ndibone rushaka rwebajia this mbulungero ya mulanga vavanayo. So they left Judea by Bazura, Yemen. Bazura enenge, because they are traders, batomo uta trading yabo bachirenksa known as Wila. Then they built a city called Sena 1. After that, Bachibona market one over saturated. They moved. They moved Bakrosa Baujena Africa, nga the Horn of Africa, Babachko Jena Ethiopia. Bachiswika Ethiopia, they stayed there. They built another city called Sena 2. Badzura Henepo. Thereafter, the family split. Bangwe, Batua towards the west. There are those who today are in Ghana, but Chifrika Ghana, they tell you of Ashantis, it's us. You go to Nigeria, they speak of the Igbos, it's us. You go to DRC, Burundi and Rwanda, they talk of Tutsis, it's us. You go to Malawi, they speak of Bangwenye, it's us. Go to Zimbabwe, they speak of
Varemba, it's us. So these people, those who were Kenya and Malawi, they travel further down as far as Mozambique. They are there. And those who settled in Malawi, Zimbabwe, crossed over to South Africa, we call them Bizofindi Varemba. So these people, you will have a question. Luckily, the program director has opened a session for question and answers. Why this traveling around? These are traders. Once they settle in one area, then they move to the next area. Unlike you who stay here for 130 years and with no movement and nothing, we believe in moving around, searching for greener pastures. So these people, Bashu Babaremba, they've got some beliefs. I want you to understand. The first belief that they have is they believe in one God, and that is Mwari Wadeng. We believe in Mwari. That's the only God we believe in. And these are the people who we introduced this system. In Enamus, it's very popular. Even a person at the age of 60 would say, hey, medical male circumcision. You need to be circumcised. For obvious reasons, of course. Hey. And when it comes to diet, we also have special diets. Whether you call it bacon or whatever, we believe in the Old Testament, heba specify or huliwa chipio na chipio. So no, where are the Harry Smith? Where are you? Udo wana bachilana zibere. We don't eat that. We don't. We are very selective when it comes to diet. And if you've got our son there, please don't try. We will see it. Or now they've tried some tricks here. And also the calendar. You know of the Gregorian calendar or whatever, but we knew the calendar before. Because every month we would tell you, Uri, now is the new moon. When you see the sharp moon there, we see it first before other people can see it. That's the knowledge we had before. And when you come to burial, we also have special way of burying our dead. We have our people, when we bury our people, their heads face northwards. That is Sena, Judea. That's where we come from. But now, because of the modern day traditions and this and that, we find our people, Bachiko Isiwa, Bachisa, their heads are facing west. And we don't do that if we are in real Bashavi, in real Rembas. We have to put the heads facing north. That's where we come from. And when it comes to marriages, also we did not believe in intermarriages. It's just unfortunate that in the family, especially the family of Gangaje, we failed 190%. Because when you hear of people from Ziras, Durusukwambori, they went out of order. Go to Harry Smith, it's out of order. But all we are saying is, we are happy that roses,
that thorns have roses, ne? But at the far end, we complain that roses have thorns. But we are happy because the main thing is they are giving us children. So those children are ours, and we also we also have a ceremony where they say, oh, so you come from Harry Smith, so that she becomes a true Muremba. So all these girls, they are true Varemba. So don't ever try any trick with them, please. Okay, so let me just conclude my talk. Well, we, as a family, we are saying this is just a glimpse of who we are. We may have a bigger meeting, a longer meeting, and a longer day to explain all this, but we just wanted you to understand and to know who we are. So from now going forward, when you ladies, when you go to the supermarket, please look for pork-free products. Don't just pick up because they are there on the shelves. Pork-free, please. Otherwise, we are not very comfortable, because as Vashavis, when we grew up, Barifunzaori, don't mix with them. When we eat, if you are in my house, we can share, we can eat. But I make sure that I only take food from this side. Yes, because if we touch where you have touched, you have transmitted the animal, you see. So that's the long and short of our family. And I hope you are now understanding our family. And please support us by not intermixing things. Don't just mix everything. And when people see us outside, often they say, Vatonga, their pride. Yeah, it is, because we have seen many things before you. When we came here, we were bringing civilization to you. Yeah, you didn't know anything. And that is why we are known everywhere. You go to the United States, they call us, unfortunately, we don't like that, the lost tribe of Israel. You go to Europe, they say, this is the black Jews. You go anywhere, they've got names for us, because we are everywhere. And if we are in your midst, just know that you are blessed. Program director, thank you so much. I thank you. Thank you for your lecture. Yeah, I agree this is in the memorial lecture, so thank you. Representing the family, Ndibo Ishe, Black Jew, Mr. Ribuani Poppy. Now, younger sister to mama, Bo Miss Chipiwa, Gangasha, and the Komdo Ribade, Baritu Senga Hey item. Yeah. Thank you, DJ. Now, sorry, a quick announcement here. We have a YouTube link for those who are not here and you would like them to join in and watch
live. It is as follows. Are you ready? Yes, it's on YouTube and it will require data. So tell those for you to then see what's happening, because they might send you a message and say it's not opening. And the issue is investment your data kind situation. So iri on YouTube, ne, not Facebook. So it's a funeral service of. Then yatsia this name Gangaje. This one, yar Gangaje, Gladys the Shabeda. So, but focus mainly on the funeral service of, funeral service of Gangaje. Yeah, this, what color is this? Is it orange? Oh, it's not yellow though. Ne? Or is it turquoise? In fact, what is turquoise anyway? Yeah, that turquoise color there. I just wanted to say it, you know. So yeah, continue, DJ. Can you drink? Can we, where is camera? Bonaba camera Ari, just to see if it's going to happen. For purposes of camera, we did give you water. Water. Digital reaction. Bonabako richa, Dribako Gia water. Drink, but don't look at the camera. Pretend like you are looking at what is happening there. But like, people must see, we are good hosts. Please, so do action. Then don't look at the camera. Just continue normal. Yeah, and then bajia by Vura, bajia the cap by Beapasi Banwari. Bajia, don't forget to close. And then don't continue holding it. It's cold. Yeah, all right. And action. No, it will show. Even live now on YouTube, they can see. Yeah, go about water. Yeah. Ndumeliso khetha dzina la mutshidzi wanga na Yesu Kristo. Amen. Athungobona ndila yavhuḓi ya u ṱanganedza a younger sister to my elder sister. Hafha loni vhathu luimbo lwo lidziwa vhathu vha dzula. Thi ḓivhi zwori kana vha khou ṱoḓa lufhio hu lidziwe tshivhidzelwa. Ulidziwe lufhio lwa Master KG. Ri vhone vhathu vha tshi takwa vha tshi ṱanganedza a younger sister. The one who is blood related, not only blood and water and everything spiritually connected. I understand celebrations are different. This one is one of a kind. We are celebrating the life of my elder sister, though we are still hurt in our hearts, but rikototikiwa fhedzi nga zwine iphila mudzimu la amba zwone musi ḽi tshi ri vhudza mafhungo a uri kha ri vhe na dzindivhuwo kha zwithu zwoṱhe ngauri ndi lufuno lwa mudzimu nga ha riṋe. So that is what it is strengthening us each and every day of our lives. Otherwise arali ro vha ri na choice ya uri ri vhe ri tshi kha ḓivha navho ro vha ri tshi nga kha ḓivha ro nanga zwenezwo uri kha vha ḓivha vha kha ḓivha hone. Ndi khou humbela luimbo vhathu vha thome vha sumbedze u takala, vha sumbedze u ṱanganedza the younger sister to the great sister. Satan
kha ḓivha tsho ri ambarela nga u to rali na kha iḽoni ḓuvha ḽa ṋamusi. Ndi khou ḓo amba nga ha muṅwe muthu, vhushaka he ndavha ndi naho kana vhushaka vhune muṅwe na muṅwe anga tenda uri ovha a naho na havha muthu vha no pfhi vho ndi Shavhelafhi Gangazhe. Ndi mukomana wanga sa hezwiḽa zwe zwa ḓo ambiswa zwone musi hu tshi khou ambiwa mafhungo a uri hangeni ha Gangazhe musi hu na vhaṱanuni vho ḓaho vha tshi bva ha Magwabeni, rovha ri songo bebiwa nga khotsi muthihi kana nga mme muthihi. Vhushaka hone hovha hu tshi khou ḓa nga kha vhokhotsi, mara tshifhinga tshoṱhe havha muthu vho vha sanga sivhe vha mbudza uri ṅwana wa khotsi yanga kana vha amba zwiṅwe zwithu, vha soko ri murathu wanga ṅwana wa miyanga, iwe ṅwana wa miyanga, iwe ṅwana wa miyanga tshifhinga tshoṱhe. Zwino ndi khou ṱoḓa u amba nga havhanoni muthu vhane ndori ndi tshi khou tshila navho tshifhinga tshenetsho tshe ndavha ndi tshi khou tshila natsho ngavho sa murathu wavho. A thongo tou vha murathu fhedzi, khavho ndo vha ṅwana ngauri vho vha muhulwane kha nṋe, vho ndededza, vho vha muthu ane a kona u dededza muthu muṅwe na muṅwe. Ndi tenda uri kha vhathu vhanzhi vhane ra vha hafhanoni, arali wo vhuya wa vha tsini navho ndi Shavhelafhi vho Gladys, u ḓo kona u ḓivha zwo uri hune wavha wo dzula hone navho tshifhinga tshoṱhe u nga si ṱuwe wo ralo hu sina zwiṅwe zwithu zwe wa guda zwone, u nga si ṱuwe tsini navho hu sina ndayo dze wa fhiwa dzone dzine dza ḓo thusa kha vhutshilo vhuno na u lugisela na kha vhutshilo vhuḓaho. Vha ḓo tendelana na nṋe uri havha muthu mvumbo yavho yo vha I one of a kind nga nḓila ya uri vho vha vha tshi pfala vha tshi nga vha hashi kha muthu muṅwe na muṅwe, mara on the other hand vha vha muthu ane a kona u kokodzela vhathu tsini navho. That is why ṋamusi vha tshi khou kona u vhona ro ḓala hafha, arali vha nga zwi humbula the way ye vha 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 ngayo, vho vha vha muthu ndi nga tori ṱhaṅwe kha family vho vha vha tshi tonga sa a bridge ine ya kona u connecta no ṱumekanya mashaka, ngauri vho vha vha tshi khou vha na vhushaka na muthu muṅwe na muṅwe u bva kha muṱukuṱuku u ya kha muhuluhulu. Ndi vhone muthu vhane u swikela zwino nda nga ri kha muṱa vho vha vha vhone muthu ane a ḓivha vhathu, a ḓivha lushaka. Ende ndi kha ḓivha henefho ndi nga ri ndi muthu we a vha a tshi ḓivha vhathu in the sense ya uri hu sini u ḓivha muthu uri ndi mukene kana mini, u ḓivha vhathu ndi khou amba u funa muthu, vha ḓi ṋea na tshifhinga tsho guda character ya muthu. Wo vha u tshi ri wo dzula navho ngori ra ri tshi dzula ri tshi somolana badi zwa haṋwani nṋe navho ro vha ri tsini na tsini nga maanḓa, ri tshi ri ḓo dzula navho vha ḓo vha vha tshi khou mbudza kha vhana vhavho havha vhe vha tou vha beba vha malofha, vha ḓo vha vha khou mbudza uri holani character yawo u so. Ndi uri vha tshi ḓi ṋea tshifhinga tsho guda muthu, personality ya muthu, zwa kona u vha ita uri vha kone u relate zwavhuḓi na hoyo muthu. Ndi ngazwo huṅwe na huṅwe he vha vha tshi vha hone vho vha vha tshi kona u ḓivhumbela mashaka na dzikhonani. Ndi ngazwo fhethu huṅwe na huṅwe he vha pfuka hone nṋe ṋamusi hune nda khou tshimbila hone he vha fhira hone hune vha ḓivhiwa hone ndi na mashaka, ndi na dzikhonani nga vhanga ḽa uri muthu a tshi tou pfha tshifani u ḓo vha a khou mbudza uri hu na vhaṅwe vhe ra vhuya ra shuma navho vha ha Gangazhe vha no pfhi vho Gladys. Ndi tshi ri ndi mukomana wanga, most people a vha tendi vha ri hai, mara havhaḽa muthu vho vha muhulwane nga maanḓa, zwi nga si konadzeye uri vha tou pfhi vha mukomana wau iwe, u nga tou vha ṅwana wavho. Ndi ri hawa ngani ngauri vho vha vha muthu ane u ya swikelelea, muthu ane a ḓifuna, muthu wa vhudele, muthu ane a vha zwiṅwe na zwiṅwe. Ende hezwinoni u tshi sedza na zwifanyiso zwavho vha tou zwi vhona uri na musi vho vha vha mualuwa the looks were still there, vha tshi kha ḓi vhonala vha tshi kha ḓi vha muthu kwaye ngauri vho vha vha tshi ḓilonda. Hezwinoni u tshi ri u murathu khavho vhathu vha soko pfesesa u nga ri zwi nga si konadzeye ngauri age wise ro fhambana ro selana kulesa nga maanḓa, mara ro vha ri tshi kona u relate naho zwo tou ralo. Hu na zwinzhi zwe ra guda khavho vhukatini ha muṱa. Ndi nga dovha nda ri
vho vha vha tshi tou vha a disciplinarian, vho vha vha muthu ane a kona u disciplina muthu, vha tshi kona u kaidza. Nahone murathu wavho no to ralo kana ni nnyi no to ralo, ni ḓo dzuliwa fhasi na ini na ambiwa na ini zwavhuḓi na sumbedziwa nḓila. Vho vha vha muthu ane a vha ṱoḓi zwithu ndi nga tori mini, a vha ṱoḓi zwithu zwo sokou ṱangananaho kana zwithu zwo bvaho nnḓa ha tshanḓa. Ni ḓo kaidziwa naho ndi uri ni ḓo kaidziwa nga nḓila ine na ḓo zwi pfha na ini zwori ni khou laiwa. Hu na zwithu zwinzhi zwine ṱhaṅwe vha nga ḓivha vho ri eletshedza zwone, kha hezwo zwithu wa wana uri ṱhaṅwe iwe a u ngo zwi tevhela. Ṋamusi ri sala ri na masiandaitwa ane ra khou kona u a vhona uri arali ndo vha ndo pfha zwe havhaḽa mukomana wanga vha amba zwone, ṱhaṅwe ḽiṅwe ḓuvha tshi ḓo fhedza ndi siho hafha hune nda vha hone. Hu na zwinzhi dzi tsheo dziṅwe dza vhutshilo dze ra ri tshi dzi dzhia vha vha vhone vhane vha ri sumbedza, vha ri gaida. Ndi tenda uri hezwo zwithu a zwo ngo tou vha kha nṋe sa murathu wavho fhedzi, na kha vhaṅwe vhane vha vhori ndi vhathu vhane vha vha tsini navho. Zwino haya mafhungo a ngudisa uri mathina hezwinoni ni tshi khou tshila ni fanela u ḓi ṋea tshifhinga ni ḓivhe vhathu, u ḓivha vhathu nga nḓila ya uri ni ṱoḓa u pfesesa uri ndi nga kona u relate hani na muthu muṅwe na muṅwe. Ni dovhe hafhu zwenezwi ni khou lusa u ḓivha vhathu, ni vhe muthu ane hu nga kha ḓivha hu sina zwithu zwine zwa farea zwine na nga fha zwone muthu, mara muthu kha ri a kha relationship na muthu hu vhe na zwiṅwe zwithu zwine muthu a kona u bvisa khayo ngudo dza vhutshilo sa zwe riṋe ra zwi guda khavho musi ri tshi khou tshila navho. Hu nga vha hu sina zwinzhi zwe vha ri ṋea zwone, mara fhedzi zwinzhi zwe vha ri ṋea zwone zwine zwa tou farea, mara ndi ngudo dza vhutshilo, ndi zwinzhi zwe vha ri tsivhudza zwone, ndi zwinzhi zwe vha ri eletshedza zwone, ndi zwinzhi zwe vha ri ṱuṱuwedza khazwo. Vha tshi khou ri wana riṋe ro tou ima ngo tou rali, ndi nga vhanga ḽa uri vha 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 hone vha tshi khou tika nga afho hune vha kona ngaho, nga maipfi, nga zwifhio na zwifhio zwine vha kona zwone. Ndi tama u livhuwa ndi tama u livhuwa, ndi nga amba ḽa tshifhinga tshilapfhu, mara ndi khou tenda uri kha zwoṱhe zwe ra guda khavho zwi nga vha zwi sa vhonwi upfhi 40 seconds. musi ri tshi vhala ipfi ḽa mudzimu kha bugu ya vhakorinti ya vhuvhili ndima ya vhu na verse 18 i amba mafhungo a uri riṋe zwine ra vha ri tshi khou lavhelesa zwone ndi zwine zwi si vhonwe, ngauri zwine zwa vhonwa upfhi ndi zwa tshifhinganyana, mara hezwiḽa zwi sa vhoni ndi zwa u ya lini na lini. Zwino ri khou livhuwa vhufa he vha ri sia naho, nḓivho na ngeletshedzo dze vha ri fha dzone na ndayo ri kona u tshila ngadzo na vhana vhashu na miṱa yashu. You have 15 seconds remaining. Just. Okay, I'm joking. Just use your 15 seconds to close nicely. I bet you are live. You are live on YouTube. Yeah, please close nicely. Ndofedza ndiko livhuwa nditoli zwine nda livhuwesa zwone hafu ndi zwa uri nga uri vho vha mme o adoptaho na havha vhane khou tshimbidza mushumo na musi nne ndi pfi mme havha vhane vha khou tshimbidza mushumo ndi makhulu wa vhathu vhanzhi, ndi mmane wa vhathu vhanzhi nga vhanga ḽa havha vhano pfi vho Gladys. Ndo livhuwa mutshimbidza mushumo. We thank you. Yeah. Okay, so agree we are live, and thank you for sharing the link, because we can see a lot of views there, and harinali those views I'm thinking uri I need to like I want to expose some few people in a nice, just like to the audience that we have. This is a positive. Yeah, so cameras, when I call them out, you need to, like when I identify them, they will stand and something, wave or something, so that we can see you YouTube. I mean, this is like worldwide now. Riko computer na ela funeral yange UK, right? International audience. Do you follow what we are saying? So yeah, from Lesotho, Mpeti. There. Please, no, that was too fast.
Which camera is live? YouTube is that one. Yeah, please, ladies and gentlemen, YouTube is that camera there. So please, you favor that one. Usikata mawanyanza. So please, man. Heri tutaka. It's not over. Hey. Kirasanja mawanyanza. What's- So please, man. What's up? Heri tutaka. Usakupanisilo mupilo. Hey. Thank you. Usikata mawanyanza. Yeah, no. Hapa batu ba Joburg. Hey. More Joburg people kebabo swika ya no. We will tell you more. We'll give you more names. Zono chimbra na batu ba Joburg. Nda DJ Pella, you must also play Chivenda songs. We're in Venda, so we must teach them. Yeah, but the balance, ne? But yeah, high power so that we can explain to them what is the lyrics saying there. So yeah, or you have a problem with that, but Joburg, KwaZulu Natal. Yeah, ngiyankomba straight ukuthi ngiyanikwajisa phela sigoyelela you are outnumbered. Nda. Yeah, so it's just a message of support. Keynote address kana Simon bakoto ya ta before Chitomori 10 seconds left.
Because mara a ri khou vha vhea under pressure. No, kha vha relax then, but ri kha ḓi tea u ya hangei fhasi. Yeah, all right. Hey, Pele, how many kilometers we are ngei cemetery? What, 200 and what? 242, going deeper to the border of South Africa. So yeah, so Mama, please, Chipinga, time, okay. Ndi thoma ngo vha lumelisa vhoṱhe dzina ḽa mutshidzi washu na vha Yesu Kristo, amen. Ndi khou livha vhone mutshimbidza mushumo vhe vha mpha hetsho tshipiḓa. Nda dovha hafhu nda livhuwa vharathu vhanga Stanley, Pulpelo, Murendeni, Talipani, Azwi, ndi khou livhuwa no nyita muthu vhana vha Miyanga. Hafhaḽa kha program Stanley a ni ngo ṅwalisa zwone zwe vha vha tshi funisa zwone, vho vha vha tshi ri iwe Thuphe, iwe Thuphe. Vha vhuya vha ralo u zwi ḓivhe zwa ri hu na mafhungo. Ndi khou tama u amba nga ha mmane wanga. Zwavhuḓi ndi tou zwi funesa uri mma hezwa mmane a thi zwi funi. Vho vha vha tshi tou vha mungana kha nṋe ngauri ro vha ri tshi kona u sola, ro vha ri tshi kona u amba ri tshi khou shola Stanley. Ndi vhone muthu we nda vha ndi tshi kona u amba na vho mafhungo, na nṋe vha 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 tshi kona u amba na nṋe mafhungo vha ri iwe Thuphe, ṅwana wa mukomana wanga, hezwi zwi tou pfhi rali. Vho vha vha sa funi muthu wa u bvafha, vho vha vha tshi funa muthu ane a shuma. Ndi humbula ḽiṅwe ḓuvha vho mbidza vha ri Thuphe i ḓa, nda ya nda swika nda vha itela zwiḽiwa. Ndo vha ndi khou ḓivha muṱuku, ndi tshi vha sevela zwiḽa zwiḽiwa nda dzhia plate ndi tshena na tshidishana tsha brown. Vha ri iwe no songo nyita hezwo, thitiwe hezwo. Vho vha vha khou amba a thi vhunga tshidishana tsha brown na plate tshena, vha khou ṱoḓa zwithu zwitshena zwo fhelelaho. Ndi tshi khou ṱoḓa amba uri mmane wanga vho vha vha na vhudele. Ndi ngazwo vha tshi khou vhona na he setup ye vharathu vhanga vha ita i ya maimo. Stanley na vharathu vhanga vhoṱhe no ita mushumo wavhuḓi nga maanḓa, vhana vha Miyanga, no ita mushumo wavhuḓi nga maanḓa. Ne vho ri gudisa uri muthu u a vha na vhudele. Mmane wanga Miyanga vho ntsiana ifa, vho ntsiana ifa, vha nga ḓivhusa vha ri u vho tou musiana zwoṱhe zwavho. Ndi khou amba hedzi nala vha mbudza uri muthu u tou shuma. Ne vho vha vha tshi mpfunela u shuma. Ndi khou zwi amba ndi sa teledzi, muṱani wa Hagangazhe hu na mishumo, malume anga vha hone Kevalo. Ha nga tou pfhi mini zwine hafha ndi ḓo zwi ita ndi ndoṱhe ndo ima ndi sa teledzi. Tshiṅwe na tshiṅwe tsha vha organized. Zwino ndo vha ndi tshi khou uri kha riṋe ro salaho vhana vha mukegulu, kha ri fare tshitanda tshe miyashu vha vha khatsho tsha u funa vhathu, tsha u ṋea. A huna muthu we vha tshi nga ri o ḓa hafhaḽa muṱani a tshi huma a si hume na tshiputulu tsha mukusule, zwo vha zwi siho. Na nḓuhu vho vha vha sa limi mara vha tshi ḓo vha wana vho dzula na gonyongo ḽa nḓuhu, vha vha wana vho dzula na gonyongo ḽa phonḓa. Tshiṅwe hafhu Miyanga vho ntsiana ifa ḽine Stanley wo ita mushumo muhulusa kha nṋe
une kha musi vharathu vha nga havha a vha ngo u vhona lu no u vhona. Okay, take it out. Nisongo jena ka speech yet. Rikadiwa ka rap. Just do your thing, dog. Yeah. I'd like to greet everybody. I think I'll leave the performance for maybe later, so I don't take too much time. One, two. I feel you, dog. Yeah, bizani ba yeah. Need then or tenito. Okay, I'm here to speak for the grandchildren and great-grandchildren. I think others are too young to come here. Just welcome them. No, bring them in, invite them, dog. Why you going to limelight in not? Man, my triplets ever. Yeah, no, this is serious. How do you guy? Vic, Typhoon. Okay, they're not all here, but there's for those that are here now. I want to say that my grandmother was a very amazing person. For the young people, we would say that she didn't have a filter. She would speak her mind. So whatever she wants to say, she'll say it. Like my grandmother was saying, she had for everybody here, she had a relationship, a type of relationship with everybody. But as I grew older, I became closer to her. So everybody that's standing here is probably by her. I think we all started by fearing her, and then obviously as time goes, you fall in love with her even more because she's not always shouting, but she's always shouting. My grandmother liked shopping a lot, and I was her driver. I'd go to shops with her, and I know she'd want to leave in the morning and would come back late in the day, but we've only been to probably 3 shops in the entire mall. I really miss my grandmother because the older I grew, I started realizing that she's more like a friend to me as well than just a grandmother. And there's a lot that I've done that obviously I can't say, but she sat me down and spoken to me so many times about this, and it's only now that I realize, because then when she's saying it, I don't see it, but now I see it as she was trying to groom me as, yeah. And I want to pass it on to them as well, so I won't shout, I'm not that, but yeah, I'll pass on the knowledge to them as well. Thank you. Let's give them a chance to say hello. Hi, my name is La La La, and just say something. Ne? Just say hello to. Okay, we'll start from this side, and then Mike will pass it on to that way, right? Nikurumedisa Gachvenda, English, Afrikaans, Zulu. Yeah, okay, we are starting here. Nikopesesa Roko to Domini. Nikurumedisa about 10-15 seconds.
10 seconds in the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You're done. Ne? Okay. Enda zinlanga ndi Karendwe ko lumelisa vhathu vhoṱhe vho kona u ḓa u swika na ndi masiari vhathu vhoṱhe dzina langa ndi pfhi Rotondwa kho livhuwa vhathu vhoṱhe vho ḓaho afha khou lumelisa vhathu vhoṱhe dzina langa ndi Zwonaka Dine Tendo I'm 14 and I like esports and racing. Say my name. My naam is Lutendo. I am 8 years old. You can do it. Just say that. Her name is Daki. She's 4 years old. Molweni. Ninjani. Nam Diapila. My name is Mpho Mukuni Rubengo, named by my grandmother. Yes. Thank you all for coming. Thank you all for arriving safely and out of harm's way. We are grateful that you all came and supported us by the numbers. Thank you. Hello, I am Mutondi, and yeah, what she said. She said it all. Hello, I'm Tando, and I am the middle, somewhere in the middle. Henda ndine mulanga mudulu wavho Gladys ri khou ṱanganedza vhathu vhoṱhe nda. Hello, my name is Aji Rubengo. Hola! Hey, what's your name? My name is Mohali and I am 7 years old. I'm turning 8 next year. My name is Wanga. I'm the second oldest at Kundu. Yeah. Thank you for being here. Yeah, I think the family tree here is safe, ne? Yeah, I think, no. They've worked hard. Genesis 9 verse 7. Go out there and multiply. Thank you. Genesis 9 verse 7. Ndichifura ka Genesis 9 verse 7. Ufi. Bebani di ade. Am I talking to somebody? Have you seen me before? Do you? Have you seen me before? Have you seen me before? Have you met me before? Let me check where your husband is here on the tablet. Can you see him? He's in Soweto. Is that him? You know what? Major one. I receive.
All right. Vana, children, Rido Humbera, head of delegation, Bo Stanley Rubengo, Va de Bambo Diviza. Nabot, in fact, Bako Zipa, please, let's do this. Sister and Majans. Action. Oh, yeah. No, that one, Teddy Jella. Yeah. Hey, the DJ. mama and the love that she gave, kneeling by her bedside, I can still hear mama say, the people are depending on you, Shirley, don't you let them down. I remember mama in a happy way. We went to school with holes in our shoes. We didn't have much, but the Lord saw us through. Mama kept the family together. Yes, she did. I remember mama in a happy way. She packed our lunch in an old greasy bag. It might have seemed empty, but it was more than others had. It had a lot of love way down deep inside. Yes, it did. And I remember mama in a happy way. I remember mama in a happy way. Now mama is sleeping in. Hello? Rekobalo meli sangano macheloni. That song that was playing there, I think the composer, that's why it's a celebration. I think the composer of that song, the composer of that song, he was composing it for many mothers, but specifically for Gladys and her kids. Abantu bendinwe futhi. Mr. Malefe, ibatla whiskey taba. You had bomme pabanani bachikwamba bachiri bashumana namma, where we came from, how we grew up. It's hard. Amo, I need a hug. No, I'm fine. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules.
Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other. So, you see me crying. I pay the most. How did I get here? I'm trying to get out of that hole. Ngaurin the firstborn. My little brothers and sister, I learned to take care of kids with them. But because of my mother, the things that she, like what my son was saying, the things that she used to teach us, it's so amazing where we are now, right? When I got to know how much my mother earned at the time, when we were growing up, she used to wear those, you call them donchi. Those were sutu, is it Setswana? Setswana, ne? Sishweshwe. She will have 3 dresses. And she will wear that to work every day. I mean, that's all she would be wearing. And flip-flops. I know that most mothers would be going through that. But the lesson that we've learned from my mom is that awuna munango usavulei. Musindishavela kuima pandao, that door will open. And that's my principle now, that whenever you want something in life, you must fight for it to get where you are. I think I'm getting old. I'm actually over 50. I look good, but I'm over 50. My tears are coming too soon. But it was a long journey. I want to tell you that when my mom got sick, we took her to Johannesburg. Actually, I got a call that she's not well. There was a suspicion that she had a stroke. We fetched her, we took her to Polokwane. She recovered. We took her to a rehabilitation center in Johannesburg. She then got sick again. We took her to the hospital. She was fighting. Like I said, my mom was a fighter. That's one thing that I know. Well, when we grew up, we were told even physically, she used to, at school. Because my mom defended everyone. Some of the things that got her sick, Ngaurendi Makazi, she would want to bear everybody's problem. So we took her to Johannesburg Hospital. Actually, I was called that she's not feeling well. We have taken her to the hospital. My mom fought multiple strokes. She fought for a year. And then she got discharged. She became better. She got discharged. There's a room in my house. We turned it to the hospital. Me and my siblings here, my siblings and I, we turned that room to a hospital ward. Nobody was saying, hey, Nendingas corner and stuff. When I meant hospital ward, I meant everything that was there. Hoist, wheelchair, bed, whatever, what was there. And the nurses, by the way, 2 nurses, one during the day, one at night.
Why am I saying this? I'm saying there's nothing that we did not do for our mother. When it's time, my mom built the house in Block P. She built a 3-bedroom house, 2-bathroom. I'm an architect, so I need to elaborate. A lounge and a dining room and a kitchen and a garage. There was also a pantry, thank you. And there was a lobby. When I started to understand drawing, I converted it so that when you go to the bathroom, you don't go through that lobby because it was a wasted space. But Karazi angachi pakas to one, me anga chimbudri. Una zitwa for bakoni. She turned it to a bako, but I didn't design that bako. So we really took care of Mom until the last day. After building that house, my mom had a way of chasing me out of the house. Then she asked me one day, because we used to come back and we just piled there, we sleep on the couches everywhere. Then she asked me one day, hey, Mwananga, niko dandito find this ngodzula dunia nona. That's why my mom ended up in this house here. Because we don't blackmail, and I don't even know why you built this house. But I'm gonna recognize the people that support us also through our journey. And I want to thank you as well, the people there. It's a families, they were calling us. They were bringing things. It was a hard lockdown by that time. It was so difficult to travel. I know that you are here because you didn't even attend their funeral. And we appreciate you a lot. People were bringing simple things like toilet paper to their house. They were bringing simple things, food, so that we can be able to survive as well at that time, because it was difficult even to buy things. And we went to those phone calls. Mabovwani, they mean a lot to us. When I get a call, I'll tell my siblings. When my siblings get calls, they will tell me as well. Or we got a call from family members. They wish us well and so on. We appreciate you. I've got a history. I met my mother in 1971. So I've got a long history to tell you. I don't want to do that to you now. I'm gonna give Azwi, and then we follow Makadzi. Just we follow that order. Good morning, everyone. Kubalumilisa vote. Dzina langa ndiphi Azwindini. But I prefer you call me Azwi. Yeah, so I came after Stan. So just want to thank you guys for being here. Remembering my mom, well, she was everything to us. As you can see, she managed to raise four boys and one girl single-handedly. It's not easy. Is there one who can, anybody in the room who can drive a train? No, no, except you. Okay. I managed to draw trains. So, and my mom used to be our best cheerleaders. Everybody who comes in the house, o driver chidimela. O driver chidimela.
So she used to be proud about that. I also learned to embrace it. Seriously, this thing, I can drive trains. Everybody knows how to drive. It's not everybody who knows how to drive trains. Yeah, Mom was the best. I think the only thing that traumatized me is the minestrone soup. Even my wife knows that I don't eat minestrone in the house. Because everything, minestrone. You cook spaghetti, minestrone. Yeah, but it was a hustling mode to make sure that we eat. We don't sleep hungry. Yeah, Makadzi. Ndikhobela umelisa vhoṱhe dzina ḽa Yesu Kristo, amen. Kha zwithu zwoṱhe zwe zwa ambiwa nga dzikhaladzi dzanga vho fhiraho ndi khou tenda navho, ndi khou vha tendela mara zwe vha sia ndi zwo ri mma vha tshi rwa nṋe mianga vha tshi sema vha tshi rwa zwezwiḽa zwe zwa ambiwa upfhi vha sina ndeṅwa a sa iti vhundeṅwa no vuwa nga sonda no lenga a ni ṱoḓa u ya kerekeni ḓo ruwa na ya kerekeni. So ya vha swika vha ḽa tshilalelo. So vha vha strict nga heneyo nḓila. I think ndi zwone zwo vha thusaho uri vha kone u alusa havha vhaṅwe nga nnḓani ndi khou humbula na muṅwe we a vhuya a rwiwa a dzhieliwa mbaḓo pfhi ndo to ni beba muthanga ndi ḓo ni vhulaya a thi nga ambi uri ndi nnyi. So mavho vha muthu wo sumbedza lufuno kha riṋe vha ri dededza nḓilani dzavhuḓi vha dovha vha sumbedza uri kha zwoṱhe zwine ra zwi ita ndi vhone zwezwe a zwi a vha khou amba uri vha vha tshi ri ṱuṱuwedza. She was our cheerleader. Ni tshi khakha vha tshi ni vhudza uri ṅwananga ni songo ita hezwi na ita hezwi hu ḓo itea 1 2 3 zwi amba uri ni tshi vho yo zwi ita ni zwi ita ni tshi zwi ḓivha zwo ri hu ḓo itea mini ende vha ḓo ni vhudza uri nda ndo ni vhudza. So ndi khou livhuwa mudzimu u fhiwa mme vho no nga havhaḽa vhe nda ndi navho. I know uri a ri langi tshifhinga tshe mudzimu a ri ṋea tshone zwine ri ṱanganedza zwezwo zwine zwa khou itea nga tshetsho tshifhinga mara arali zwa zwi kha nṋe kana I'm sure any of my brothers we would have wanted her to live u swikela live longer than what she did. I'm just grateful for the kind of mother that I had and vha tshi sumbedza lufuno. Huna vhana vhanzhi hafhanoni vhaṅwe vho vha alusa ri vhaṱanu ro rali in the struggles dze vha vha nadzo but she would take care of vhaṅwe vhana. So na zwa tshi sumbedza uri kha zwezwo zwiṱukuṱuku zwine na vha nazwo you must share with others that do not have. So ndi khou vha livhuwa nga dzi examples dzoṱhe dze vha ri itela. Thank you. Enda. Ori. Sorry ndi makhadzi thi ndi a javhula maiki. Nṋe ndo bebiwa ndi ndoṱhe ndi musidzana. Mara ndi khou livhuwa mudzimu ndo to vhona uri havha thi havha nga vhambi. Ndi khou livhuwa mudzimu nga vhakomana na vharathu vhe nda vha wana. Huna vho a mulimo muthu wa gae. I appreciate you. Huna vho Thobeka ndi vha Mali Luvengo. I appreciate you my sister. Vho Palisa vha gae. Hai vhanḓa vha na ṅwana vha khou mulela. Much love. Vho Nyeleti vha gae. Zwino ndi a ita ndi tshi ṱonga ngeini uri nṋe I have sisters dza Rainbow Nation. Ndi Mutswana, ndi Muxhosa, ndi Musuthu, ndi Mutsonga.
Ndi Mtsonga. So ndi vhone vhathu vhane vha khou supporta havha dzikhaladzi dzanga. Ndi khou vha livhuwa. Huna vhana vhanzhi. Zwiṅwe zwithu zwe mianga vha vha tshi dzula vha tshi zwi amba ndi tonga ndi khou ambesa. Zwiṅwe zwithu zwe mianga vha tshi dzula vha tshi zwi amba zwe vha tshi zwi swela. Vha vha tshi ri a vha ṱoḓi u lovha vha sathu takula ṅwana wawe murendeni. So unfortunately vho ṱuwa a siho. U gai Rodzi? Ndi ene ṅwana wa murendeni hola, so ri khou livhuwa Mudzimu. Nga nnḓani ha Rudzani una ṅwana muṅwe ene a khou liliwa ngei Nḓatshedza na ene o ḓa mianga vha si tsheo. Mara ri livhuwa Mudzimu uri dzi blessings dzi a overflow na musi zwithu zwi sa khou tou tshimbila zwavhuḓi kana when you're not feeling good. Ngori a ri thu fhedza. Enda, before we were rudely interrupted. But you need to sacrifice, you know, for your family. And I think that's some disanabananga. Baba baba kegulu ba chibalo nyana na mother late bo Mrs. Mpapuli. May her soul rest in peace. Na mawo chidabo na mabo ne Manashe. Ndibango baba kegulu na bo Malibengo. Ndibango baba kegulu be nebo train now. Hallelujah. Zino ndisoko fandi na feeling ela yori hune baba hone ba doba ba chikotakala nga manda ori product yabo ndiyo nene ya kwamba kha ḓuvha ḽa namusi. Hallelujah. Ifila Mudzimu hapa noni liko amba ori fulufhela Yehova. Ndiko tama u amba nga mafhungo a u trusta kha Mudzimu. Hallelujah. U fulufhela Yehova. Ifila Mudzimu hapa liko sumbedza zwa uri u fulufhela Yehova u ite zwivhuya. Ndi hone shango ḽi tshi ḓo vha hayani ha u lolala. Vhana vha Mudzimu hu khou itea zwithu zwinzhi hafha noni shangoni. Hu khou itea zwithu zwinzhi zwine mafulufhelo ashu a swika na hune a dzinginyea. Hallelujah. Tshiṅwe tshifhinga ri a fulufhela fhedza zwi tshi ri dzinginyisa kana zwi tshi ri shushedza. Hallelujah. Mara ifi ḽa Mudzimu hafha noni ḽi khou ri ṱuṱuwedza zwa uri Mudzimu hu na zwithu zwine vhone vha nga zwi trusta zwa fhedza zwa vha disappointer. Hallelujah. A ri koni u trusta muthu wa ri disappointer tshiṅwe tshifhinga. Hallelujah. Ndi khou humbula muṅwe muthu o vhuya a ri uri a tshi khou sumbedza a tshi khou ri o vhuya a ya kha iṅwe ṅanga a tshi khou tshimbila zwa dzi ṅanga zwezwi zwa dzi ṱhango. A ri ḽiṅwe ḓuvha ndo ri ndi tshi ya nda wana heiḽa ṅanga hu tshi pfhi ndi tshi tou swika ndi tshi ri ndi khou ṱoḓa havho mukene a sumbedziwa hafho havho mukene. A tshi swika hangeini a wana hu tshi pfhi vhaḽa vho mukene a vha tsheo. Hallelujah. Vha khou zwi vhona arali zwi tshi swika henefho kha yeneyo nyimele, where do you go? Kha ri truste Mudzimu. Mudzimu ḽi ri sorry not ifi ḽa Mudzimu. Heyo example i ri sumbedza zwa uri houḽa munna hu pfhi a tshi vho pfha uri a u tshena phosho a u tshena tsheme ho no tou hwii. Houḽa munna hu pfhi a mbo ḓi bva. Houḽa mufumakadzi a tshi mu vhudza uri vhone vha nga tou shavha ngo zwa vhukuma vha tou ri sia na vhana. Vha nga tou shavha vhone ngo zwa vhukuma vha ri sia rine ri khakhathini ngafha. Na matsina mushumo wavho sa khotsi a si wone wo ri tsireledza na. Hallelujah. Vhana vha Mudzimu vha ḓivha uri phindulo yo bvaho hafho yo ri mini? Ini ni khou nyaga u felwa nga nnyi? Hallelujah. Ndi muthu. Hallelujah. Hu tshi ḓa zwi shushedzaho u ya shavha. Hallelujah. Hu tshi ḓa zwi mu threatenaho u ya shavha. Ndi muthu. Hallelujah. U ḓo vha vhudzisa uri na vhone vha vha khou ṱoḓa u felwa nga nnyi. Mara nṋe ri livhuwa zwa uri rine ra trusta kha Mudzimu, rine ra fulufhela kha Mudzimu. Mudzimu washu o tou tendela na ṅwana wavho muthihi fhedzi a ri fela kha thanda ya tshifhambano. Who else can do that favor for us? Hallelujah.
ndi Yesu fhedzi ane vhone musi vho mufulufhela zwithu zwavho zwi ḓo tshimbila. Ndi Yesu fhedzi ane vhone vho mufulufhela vha ḓo kona u ita zwiḓivhaleyaho vha kha shango ḽeneḽi ḽine zwithu zwo no khou itea tshiṅwe tshifhinga a zwi ḓivhalei, mara vhone vha fulufhela Yehova. Ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri vhudza zwa uri vha ri ṋea na maanḓa maswa. Haleluya. Hune vhone vha pfha uri maanḓa a khou fhelela hone, mudzimu vha ḓo vha ṋea maanḓa maswa. Haleluya. Ipfhi ḽa mudzimu masiara ḓuvha ḽa ṋamusi ḽi khou ri ṱuṱuwedza ḽi ri kha ri fulufhele Yehova, kha ri fulufhele Yehova, ri songo fulufhela zwithu. Haleluya. Ri songo fulufhela vhathu, ri songo fulufhela zwi fareyaho, ngauri ra fulufhela hezwo zwi ḓo swika hune zwa ri disappointa. Vha ya I fulufhela goloi yavho vhone ya swika hune ya pointa vhili, mara kha vhari ndi vha vhudza zwa uri vhone vha fulufhela kha Yehova, ya Yehova a I pointi vhili. Haleluya. Ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri fulufhedzisa zwa uri na tshilidzi tshawe a tshi suḓuluwi kha riṋe. His grace is sufficient unto us. Hallelujah. Tshilidzi tshawe a tshi nga vhuyi tsha vuwa tsho suḓuluwa kha riṋe, u dzula a na riṋe ri tshi mushaya. Hone nga maanḓa hone vhone musi vha tshi pfha uri maanḓa avho o fhelela, ndi hone hune mudzimu vha shandela hone henefho. Haleluya. Vha vha khwaṱhisa vha ḓivha vha khwaṱha vhavenḓa vha ri a lu khwaṱhi fhedzi lu khwaṱha lu na thanda ngomu. Haleluya. Vhone vha khwaṱha ngauri hu na mudzimu nga ngomu havho ane vhone vho mu fulufhela. Kha vha mu fulufhele na kha dzi challenge dzavho, kha vha mu vhudze na kha dzi challenge dzavho, kha vha mu fulufhele na kha zwifhio na zwifhio, kha vha mu fulufhele na kha vhana vhavho, kha vha mu fulufhele na kha muṱa wavho. Mudzimu vha ya fulufhedzea, mudzimu vha ḓo vha khwaṱhisa. Hallelujah. Trust in the Lord and He will give you the desires of your heart. Hallelujah. 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 Fira vhone vha sala vho ima zwi itea fhedzi kha vhone arali vho fulufhela Yehova. Hallelujah. Masiara ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou vha ṱuṱuwedza nga enea maipfhi maṱuku ane nda khou ri let us trust in the Lord. Hallelujah. Let us trust upon the Lord. Hallelujah. Mudzimu vha ya fulufhedzea. Ndo livhuwa. Una nonga bone aba mudzimu una nonga bone una nonga bone Saliba laba phuma eKwaZulu Natal batswa ngodi Free State, Lesotho, the Northwest, for you to go back to your original location without us taking you on a tour. This venue here, please make sure you have one in your hand. Now, we're going to take a prayer, a closing prayer at this session from a junior pastor, Shandukani Madima from Choice FM. Shandu, please. Us in the different vehicles, in the bus that we're going to travel in, and we dedicate even the service at the cemetery. Lord, may you lead us through your Holy Spirit. We ask this in the mighty name of Jesus. Amen. What's that? Did I miss certain words? No, it's perfect. I'm thinking before we go to take advantage of this situation, Junior Pastor, if maybe, like you wouldn't, fish people, there's a Bible verse that talks about fishing people and assisting, fishers of men, thank you, assisting people. I think because it's a tent, what, Raya, that way, Ratena left Rabarono Wangange Mrao behind the house. Proceed T-Junction left Rafuka Tsini na stadium cha Makwarera. Rarimpapu return right. Rashikapala Nikela T-Junction rari left. Kezlar Kotsera main road. Rambo difuka nga voko. Kezila Rambo diba roya. Side yange pasi. Paper bag ya brown. Mungwe na mungwe atwe offer a paper bag ya brown chandani. Rodibuwa. Da. Ria kupel.